Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Usibhalelile uthi unokuphupha efake iwashi. Uyabuza ukuthi ngabe lokho kuchaza ukuthini. Iphupho-ke leli-ke liyayicacela nje liyisibonakaliso. Abadala bayakubonisa ukuthi-ke kumele ufake isiphandla. Okungenzeka ukuthi khona usiko kumele wenzele lona bese ufaka isiphandla. Kanti-ke lapha ku-TikTok ku-YouTube kunamavidiyo amaningi achaze kakhulu. Ungaya uyo-subscribe-a usifollowe nalapha ku-TikTok. Uyakwazi futhi usi-inbox-a ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp. La uzosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo. Bese sisale kahle.